Jo don mardi to hokter kila bang lo mo keng tet bang pido cuman ni keng ya deh. Hello guys, pini ya vlog spang kila pula. Juni cukek pik mati ni cuci pakai dayam pula si. Atim bangke, baby market, executive wa parlor lang si damji nang tumtabang kami ni kaitan ni meko hai ke ciputam thadang lo la pente clean up kuri jam thadang lo dak chok nang li et lo perke amandi kelala. Aje me pik deh. Mavi benda deh ya. Ni awak dulu selam pipi. Guys, coba lagi pipi lo bangga. Aje me pik. Malah macam Kembali pun dah cucu cici et kalau dia dah baca hidup kan cici et lo nonton itu pakai pom atas dengan lo ngomong keng det kopi yang selain ni bangun deh, tidur. Lah itu tuh ni aram pik ni dak seven berarti. Lalu padat kali hand tu dak seven pergi. Nang mekung cipu pandang no kapre kason sudah me nang ni sampon tapi dak pergi next time nang dak mencuri. Sebab no kapre padang dah mencuri. Ni bangun lalu yang try non. Finally guys, yung pakai tang akan dulu deh. Pakai tang em dulu deh ko son malang tum nang kelang. Nang mi malang nu pakai komen nang sini deh makin komen nang sini nang ni tum ta Lang kami pergi market long, malu market long, adung cikoi not pura keng no long, malu lagi nangai centara ngang cuci pakai ni betul, cuci pakai ni sekali kafe tak dolang, nang itu cuci pakai kuasan an lantak long lat saya. Tiga mana ni? Nampu terleh. Ini ya vlog macam punya video bangke lapan sekanton lo nami tumta domi thakme la pente subscribe ke doan to mata nang subscribe na. Bye bye.